ҳайкалтарошӣ яке аз намудҳои қадимтарини санъат маҳсуб меёбад. Дар тӯли тамоми таърих образҳои одамон ё ҳайвонот дар рӯи сангҳо, шохҳо, устухонҳо ва ғайра тасвир меёфтанд. дар тоҷикистон низ аз ибтидо ин санъат мавқеи хосаи худро дошт. агар як замон таваҷҷӯҳ ба ин ҳунар камтар ба мушоҳида мерасид, ҳамакнун бо эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, санъати ҳайкалтарошӣ низ дубора эҳё гардид. ҳайкалтарошӣ яке аз санъатҳои нодиртарин ва вазнинтарин дар рӯи дунё ба шумор меравад. ин аз қадимулаён, аз пайдоиши инсон то ба имрӯз худи ҳайкалтарошон ба якчанд намуд соҳа дорад. худи ҳайкалтарошӣ аз ҳама қимтаринаш ин маводи оҳан, маводи санг аст. дигари вай бошад, бо мурури замон ҳоло аз худи баъзе маводҳои ҳайкал месозанд ки онҳо сабук аст. худи масалан дар худи давлатҳои пешқадам Хитой, дигар давлатҳо аз давраҳои қадим, дар юнони қадим, дар худи Мисри қадим аз санг онҳо ба худи ҳамун дин, ба ашрофзодаҳо ҳайкалҳо меофариданд. عضو اتفاق رسامانی تاجیکستان محمود بابای از زمره هنرمندان چیردسته است که در آفریده‌های او میتوان بهترین آثار هیکل‌تراشی را مشاهده کرد. نامبرده قبلا حدود 10 سال در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسیمی به شاگردان صنعت معماری و هیکل‌تراشی را می‌آموخت و بعدتر در کالج جمهوری رسامی به نام میرزا رحمت عالموف کار را تا امروز ادامه داده است. شاگردان را نشان می‌دادم این بسیارتر برای بنیادی مثلا مجسمه‌های برجسته باید همراه هیکل‌تراش باید معمار کار کند. هیکل‌هایی که با طریق انگاره نشان داده بود رستم جلالویچ، این استاد صدرالدین عینی است که همراه کریموف رستم جلالویچ خودی هیکل‌تراش آذربایجانی ایلداروف همراهی کرد و این در خود روسیه با فلزات برنجی ساخته شده است. شخصی که از نزد استاد صدرالدین عینی میگذرد، در آنجا اثرهای خود استاد صدرالدین عینی در خود هیکل تجسم یافته شده است. تمام مثلا رمان‌ها، خود پویست‌ها، خود حکایات چیزی که نوشته است در همون خود هیکل تجسم یافته شده است و خود چهره خود استاد و چهره همون مثلا غلامان یا که دیگر اثرهایی که ما می‌خوانیم در آنجا تجسم یافته شده است. бояд гуфт ки тамоми эҷодкориҳои маҳмуд бобоев маънӣ ва моҳияти хоси худро доранду аз рӯи асарҳои адибони классикӣ гирифта шудааст ки бо як дарку тахайюли баланд таҳия гардидаанд. сангро дӯст дорем, ҳамон маводе ки мо метарошем, лойро дӯст дорем. худи ҳамин мавод пеш аз ҳама мо бояд расм кашида тавонем. аввал мо расмро мекашем, баъд ин ҳайкалҳо ба якчанд гурӯҳҳо гуфтем тақсим мешавад. ҳайкалҳое ҳаст ки философия мегӯянд, яъне фалсафавӣ аст. масалан шоир дар бораи як кӯҳ ёки дар бораи як қаҳрамон ёки масалан дар бораи масалан худи фирдавсӣ киро офарид? рустамро офарид. яъне ҳамин хел достонҳо офарад. масалан худи шоир ё нависанда як ҳикояро мебарад мебиёрад. худи ҳайкалтарош ҳам ҳамин хел вай дорад ки доир ба ҳамун тахайюлоти худаш ё доир ба ҳамун фикрҳои худаш ҳамуна меофарад. масалан шумо дар корҳои эҷодӣ ман дидед ки дар он ҷо образи масалан деҳқон ҳаст, образи духтар ҳаст, образи масалан бисёртар ҳамин паричеҳраҳо ҳастанд, масалан худи одамое ҳастанд ки онҳо дар ҷамъият ҳастанд. ҳамин хел ҳайкалҳо аз худи костковҳои археологӣ ёфт карда мешавад. ман аку аз пеши худам масалан пеш аз оне ки ҳамун ҳайкалро омода кунам, ман фикр мекунам, ман расм мекашам, масалан вайро аз худи лой месозам
بعد با خود اسکنه از سنگ میتراشند. بسیاری هیکل‌های من در شهر نورک در لب دریای وخش هیکل‌های ایجادی من ساخته شده است. دیگرش باشد در خود شهر دوشنبه. ба қавли номбурда ҳайкал бояд инъикосгари симои миллат бошад. аз ҳамин лиҳоз ӯ пайваста кӯшиш мекунад ки масъули дастранҷаш бо завқу салиқаи баланд эҷод гардаду сифати хуб дошта бошад. қисмате аз эҷодкориҳояш дар осурхонаҳои тоҷикистон нигоҳ дошта шудаанд. чӣ тавре мебинед ҳар як офаридаи ин ҳунарманди чирадаст дар ҳусн зебову гуворо ва диққатҷалбкунанда асту шахсро ба дунёи шинохти таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллати тоҷик раҳнамун месозад. ҳайкал ин таҷассумгари худи миллат мебошад ки масалан гузаштагони мо хеле ки дар пеш ман номбар кардам, чӣ дар водии ҳисор, чӣ дар водии зарафшон, чӣ дар худи хуҷанд, чӣ дар худи водии вахшу кӯлоб, ҳамин ҳайкалҳо оҳиста оҳиста аз худи зери замин ёфт шуда истодааст. чӣ дар худи кофирқалъа, чӣ дар худи масалан худи ҳулбук. дар худи ҳулбук ҳам ҳайкалҳои нодире ёфт шудааст ки масалан соли 2010 ман бо иҷозати худи вазорати фарҳанг, бо иҷозати масалан академик Масъуф ҳамон шеъри қатлона ва бисёри ёдгориҳое ки аз он ҷо ёфт шуда буд, мо ҳаминро бо ҳамроҳӣ буде ки дар ҳаҷми 2 метр шудагӣ буд, ҳаминҳоро ба худи эксплод 2010 ба худи яке аз шаҳрҳои калонтарини Хитой интиқол кардем ва тамоми дунё дид ки мо масалан дар худи тахти сангин чӣ гуна ёдгориҳои таърихӣ дорем, дар худи ҳулбук, дар худи ҳисор ва дар худи водии вахш дигар ҳайкалҳои ёдгорӣ мо тоҷикистонро дар ҳамин худи выставкаи намоиши байналмилалӣ пешниҳод кардем ва онҳо ба мо боз баргардонданд ва ин ҳайкалҳое ки ман ҳамроҳи худи шогирд сохта будам дар музеи Бохтар, музеи калонтарини Бохтар ҳоло маҳфуз аст. офаридаҳои хайрулло акрамов сокини ноҳияи спитамин дар мавзӯъҳои мухталиф аз қабили духтари тоҷик дар даст кӯзаи об бо либоси миллӣ, марди кӯҳансол дар сар тоқии тоҷикӣ, паррандаҳои хушилҳом ба монанди капку, саба, таусу мурғобӣ ва ғайра, инчунин ҳайвоноти нодири кишвар ба мисли маркополо, бузҳои кӯҳӣ, оҳу, хирс, паланг, харгӯш, шутур ва ғайра сохта шудааст. мо ҳамон қадар эътибор дода вай кардем, ҳамин хел ҳунармондо ҳозир мӯл шудагӣ, ин хел ҳунармондоям пеш кам будагӣ бошад, ҳозир мӯл шудагӣ лекин ҳамон талаботам хай некин идеяҳо мӯл ҳамаша акун кор кардан дар кор, меҳнат кардан дар кор, худо хоҳад ҳамаш назм шуда бирафтан мегирад. пеш акун гулдоное мехарид мекард, ҳозирам гулдоное вай кардоса акун гулдоно мӯл шудагӣ, ҳозир акун лак-лак сони охуча, ҳамин хел чизо, фантан, асоне фантанам месозам, 5 хел 6 хел фантан сохтагӣ ман. хайрулло мегӯяд ҳар як кор назокати хоси худро дорад. аз ин лиҳоз санъати мазкур аз ҳунарманд дақиқ кор буданро талаб мекунад. масъули дастранҷашро бештар барои ошхонаҳо ва боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ баҳри зебогӣ фармоиш медиҳанд. ин духтар барои ҳамон чойхона, ҳамин хел ресторан, ҳамин хел ҷойҳо барои об рехтан ба вай ба мӯйсафедоя дида будам, барои ҳамон ман мӯйсафед накардаму ман як духтар созам ки шурӯъ шавад, барои ҳамон духтар сохтае будам. ин ба мисол қариб як моҳ нею анча авора шудам, лекин 2 ҳафтами 3 ҳафта авора шудаму сони аввал қолибаша гирифтам, қолибаша гирифтам ба даст мақсад ки ино бо дигар бор вай кунам, якта сохтан дар кор неда, мисол қолиб созед арзонтар мешавад, ҳам мӯлтар кардан мумкин, кор осон мешавад. коргоҳи ӯ дар назди хонаи истиқоматиаш воқеъ аст. ӯ сохти ҳайкалчаҳои ҳайвонотро худаш месозаду кори рангуборкуниро фарзандонаш ба ӯ кӯмак мекунанд. мегӯяд нимпайкара дар муддати 1 ҳафта ва муҷассамаро дар 20 рӯз таҳия мекунад. ин сохтаги чизам ҳамаш ҳамон тоҷикистонда будаги мисол паррандаҳо, ҳама ҳайвонотҳое кадаги ман ки ҳамон боғоба ҳозир ҳама ҷой обод шудааст, барои ҳамонова бо ин қурш шуда, уйғунӣ шуда бо дигар хел вид вай додааст, нишон додааст худаша. айниқса лак-лако адур бинад чиса вай бо ин зинда бо ин нишон метиҳад худаша. одамоя
جلب میکرد اگه جای خوابه همین خیلی چیزا در کار شده و سازه. قطره آب چنین عنوان گرفته از اثری نوبتی هیکل‌تراشی جوان خوشدل خدایار بکف. با اون نیز در استاخانه هیکل‌تراشی دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان واخوردیم که در تنهایی مشغول تهیه این اثر جالب بود. اثری مذکور در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 پیش بینی شده است. در این اثر همچون من ایجاد دست، کره زمین و کوهستان یعنی تاجیکستان 93% کوهستانه ایجاد کوه کشیدگی کوه ساختگی با 3 قطره آب دیگر، یعنی که در مملکت ما بسیار یعنی دریا و چشمه و بسیارن که همین را محافظت کنیم، نه اینکه یک افلاس کنیم و ویران کنیم. برای همین که همین همچون دستی مایه حساب می شود. واقعا هم صنعت هیکل‌تراشی با گوناگون شکلی خود تمام پهلوهای حیات انسان و آرزوی و هدفهای او را فرا گرفته امکان می دهد که در برابر عالم واقعی عالم دیگری آفریده شود. مسئول دسترنج این جوان ایجادکار در موضوعهای مختلف، یکی در شکل نیم پیکره و دیگر مجسمه با درک و تخیل بلند ساخته شدند. مشکل ترین لحظه کار این به آخر رساندن کار. یک کار قریب 6 ماه، 1 سال، 2 سال کار یعنی هیکل‌تراشی ولی که پینتره ده. بسیارتر کارهای مشکل تره. ما که در سنگ ایجاد میکنیم، در چوب ایجاد میکنیم، ما باید با هر یک نقطه نظر ما باید ویران نشد. یعنی هدف ما اینه که ما کار خوش رو کرده به انجام رسانیم. وقتی که سنگ میسازی همون سنگ ساختن خطا میکنی و دیگه روز کردن نمیشه. شیار خوشدل هر یک اثری تولید نموده خود را با سبک و اسلوبی خاص به سهم و قلب مخلصان رسانیده توانستن است. این را میتوان در هر یک نتیجه زحمتش که با مهارت بلند کسبی آفریده شده است مشاهده کرد. بندشه خوشدل این زیبایی ها نه تنها به انسان خوشحالی میبخشند، هنگام ساختن بردمی و سالمی را نیز احساس میکنند. ما فقط فکر و خیال و چیزمون در همون کار ما ایوجده بیرون نمیشیم. وقتی که کارمون در انجام یعنی چیزی خوب دادسته ما حتی یگون فکر دیگر نیست، فقط همون چیزی که با میگه که چی با گپ نمیزنه، چی با یگون کسی گوش نمیکنه، بلکه وای دقتش همون جدا شده ایجاد میکنه. او در ساختن نیم پیکره 2 روز و در تهیه مجسمه تا 15 روز را صرف می کند. هنگام دیدن تماشابین در خیال تصور می کند که نمود ظاهری هیکل ها به طور زنده تصویر یافته است. سرچشمه الهام ایجادکاری را از پیاده‌گردی معنی داد می کند. یا یگون کتاب می خونیم یا یگون فیلم هنری را تماشا می کنیم، اون وقت فانتاستیک بسیارتر می شد. یا یگون افسانه می خونیم. همین خیلی یعنی همین مفکوره من دیگر خیلی کار میکنه. یعنی مثلا من را میگردم تو بسیارتر من پیاده گردی نقص میبینم که در شهر من پیاده میگردم بسیارتر. وقتی که پیاده میگردم هر خیل فکر و هر خیل ایده و به سر میبرد. این جوان ایجادکار در پیش نقشه های زیاد دارد. میباید لیاقت خویش را با استفاده از مهارت انداخته به راه مانده تا بهترین همسله و مجسمه های ملی را همچون یادگار بهر زیبایی یک گوشه دیار آماده سازد. عضو اتفاق رسامانی تاجیکستان غفورجان جوریف ساکن شهر خوجند است. او در جاده صنعتی هیکل‌تراشی بعضاً اختیاراً و بعضاً طبق فرمایش و افتخار این یا آن صحنه ایجاد می‌کند. به قبل مفصول اول ما در باره اثری که تولید می‌کنیم باید بیشتر کتاب مطالعه کنیم و معلومات به دست آوریم. پس آن سیما و خاراکتر قهرمان را در روی اوراق سفید تصویر می‌کنیم و بالاخره مجسمه او را پیشنهاد می‌کنیم. این بسیار خوب هر یک شخص انسان باید هم از گذشته خودش باخبر باشد،
هم از آینده که چی میشد ما باید فکر میکنم که ما که جایی که کدام دولت که نرویم نامهای این بزرگواری گرفتم ما میگوییم ما از همین اولاد فخر میکنیم. خدا گوییم که یک روز بعد از چندین 100 سال 50 سال که بعد از ما نمیشیم دیگرای هم از نام ما هم فخر میکنه شود. ما باید با همین به حرکت کنیم. فقط این که نه امروز ما هم باید حرکت کنیم. الهی خدا نصیب کنه و یگان ذره بر این یک سهم خودمون در تاریخی پیشنهاد میگویم یگان ساحه خودمون مونیم که آینده ما گفت که مونده هم همه خیلی ایجادکارا بودن که من نامشان همه خیلی سرهای ها در این دولت ها و دولت ها که معرفی شود. ما برای همین باید غیرت و کوشش کنیم که زمینه برای ساختن اثرها آفریدن اثرها حاضر وجود دارد. من فکر میکنم که ما از این باید شکرانه در برابر این یک زمره اثرهایش در نگارستان‌ها، آثارخانه‌های کشور و بیرون از آن محفوظ است. در یک اثرش او زحمت‌های شبانه روزی مادر تاجیک را با تمام رنگ و رنگی‌اش تجسم یافته است و عین زمان از روی این اثر کار کرده ایستاده است. آینده مجسمه مذکور در نزد فرودگاه شهر خوجند گذاشته می‌شود. یک اسکیز کردم در نقشه‌ای که این به نزدیکی باید این را یعنی اجرا کنیم. در اینجا یعنی مادری دعاگوی و در قفای این شخص یعنی رمزی افتاب میشود است که مادر این خودش رمزی روشنی گرمی وقتی که افتاب میبرد در دل آدم چی میشد خرسندی پیدا میشد. این همین مادری ما است. مادر که وقتی که همه شخص وقتی که میبیند در وی روشنی میبیند گرمی میبیند و ابرزی در برای که معین کردن یعنی موقع مادر همچون رمزی گرمی روشنی در اینجا افتاب میشون داشت و در پایه آن منظره های بیشتی تاجیکستان که در اینجا هم آب آخر و هم کوههای با فلک قد کشیده و هم درختان و هم پرنده هایی که نام خود این پرنده ها نامش رایسکه پتیتسه میگه یعنی پرنده بیشتی در اینجا انعکاس شد که این ریلیف در پایه یعنی مادر انعکاس می شود. در اینجا همین مادری هنرمندی که در روی زانوش یعنی سوزنی دوخته ایستاده است و فرزندش که به سفر میرد یا به کار میرد هم مانده ایستاده همین دوام میکند و باز دوام دادن همون سوزنی خودش می شود. من همین خیلی یک رمزی مادری دعاگوی رو در اینجا نشان دادم که من فکر میکنم که مادری دعاگو پیکرهای مادر بسیار است. در همه شهر و دولت های دیگر جا مادر هست و بیشتری وقت مادرها در دستشون کودکشان است. لیکن مادری دعاگوی که در همه ملت است دعا میکند همین خیلی گویم پیکر نبود و فکر من باری اول میشد که مادری دعاگوی در همین فرودگاه شهر خوجند نصیب باشد. در همینجا نقش داریم که اجرا کنیم و این مادری دعاگوی به هر یک مهمان و مهمانایی که هم به تاجیکستان میبیان هم از تاجیکستان میروند دعا میگوید. نامبرده هر یک دقیقه وقت رو ثمرانک به ایجادکاری و تولید اثرهای بدیعی صرف می‌کند. به قولش اگر هیکل‌تراش زحمت شبانه روزی نکشد هیچ به هدف خود رسیده نمی‌تواند. ناگفته نماند مجسمه شاعران بزرگ کلاسیک عبدالرحمن جامی و نوایی را که در شهر دوشنبه بنیاد گردید از موفق‌ترین ایجادکاری‌هایش می‌شمارد. آزمون اعلان شد. مردم زیاد خواستند در آزمون اشتراک کنند و از جانبی یعنی که متخصصان ساحه کاری غفور جورایف قابل قبول شمارده شد. یعنی که همون خامک یعنی اسکیزوی اون کس و اونا گروه کاری اونها با این کار شروع کردن. و فکرم که از نقطه نظری خودی تاریخی از نقطه نظری استاد شاگرد به خاطری که مثال استاد نوایی شاگرد استاد جامی بودن کار بسیار جالب یعنی که از مضمونا یعنی که ساخته به استفاده داده شده است بسیار در سطح بلند. من میخواستم که اکنون در حقیقت علمی این رو فکر میکنم که نشان دهم و من میدونم که از
бисёр одамот аз адабиёт аз таърих хондаанд ки ҷоми навои устод шогирд буданд. барое ки фарқияти синну соли онҳо 27 сол аст. вақте ки аллакай ҷоми ба як мавқеи муайян 27 сола аллакай ҳамчун шоир мутафаккир як мавқеи мароми худашон доштанд, фақат ҳамон вақт яъне Алишер Навоӣ таваллуд шуда буданд. албатта Алишер Навоӣ ҳам яке аз шахсони бисёр бузурги ҳамон давра ҳастанд, ҳамчун шогирди Мавлоно Абдураҳмони Ҷоми ҳастанд. Инҳоро ман дар ин ҷо хостам нишон диҳам ҳамчун устод ва шогирд, барое ки дар китоби худи Алишер Навоӣ навишта шудааст ки вақте ки ман дар кадом мансабе ки набудам пеши устодам меомадам, ман худро ҳамчун шогирд пешкаши устод мекардам. дар кадом яъне вазифа ки набудам. ина худи Алишер Навоӣ менависад. барои ҳамин ҳам хуб мешуд ки ман фикр кардам ки ҳамин устод ва шогирди инҳоро дар ҳамин яъне асари худам нишон диҳам. ва ман медонам ки аз адабиётҳо инҳо аз тариқати нақшбандӣ буданд ва дар он ҷо одобномаҳои худдоро дорад, аз адабиётҳо одобномаҳои худдоро дорад ва шогирд вақте ки пеши устод меомад, дар ҳақиқат як ҳолате буд ки вай бояд сарашро аз нӯги пояш, чашмашро аз нӯги пояш боло кардан яъне ҳақ надошт. яъне ҳурмати устод то ҳамин дараҷа буд ки вай бояд чашмаш ҳамаға поён ва барои шунидани яъне маслиҳатҳои устод вай бояд тайёр ҳамаға истад буд. таърихкор ҳастанд, яъне офаридаи таърих ҳастанд дар оянда. аз ҷумла худи Ғафурҷон Ҷураев ки чӣ хеле ки гуфтем дар худи шаҳри Душанбе аллакай 2-3 кори нав яъне эҳҷод карданд ва сохта ба истифода доданд. ба қавли Ғафурҷон Ҷураев ин касб сабуриро талаб мекунад. зарур меафтад ҳар нуқтаеро ки ифода кардан мехоҳӣ дурудароз ва бо таваҷҷӯҳ аз назар гузаронӣ. нияти ин рассоми моҳир низ ҳамин аст ки бо офаридаҳои баландпардози худ ба рӯҳу қалби дӯстдорони санъати тасвирӣ хушҳолӣ бахшад. ин чизҳо зарур ки бояд ҳар як шахс дар оғози суханониам гуфтем ҳар як шахс бояд аз бузургои худаш, гузаштаи худаш бохабар бошад ки барои чӣ ин шахсон имрӯз дар гӯем ки фикру забони имрӯза халқ то ин вақт зинда аст. барое ки хизматҳои инҳоро донанд, аз ин чеҳраҳо бояд бархурдор бошанд мардум ки мо чунин шахсҳо ҷонфидоӣ кардагӣ барои будани миллат. Самарқанд рафтам махсус барои хонамӯзии Садриддин Айнӣ. аз он ҷо дар бораи Садриддин Айнӣ бисёр маълумотҳои манба гуфтанд ки чӣ хел барои яъне забон мубориза буданд, барои миллат ки аз байн наравад. ин чизҳоро бохабар шудам. дар ҳақиқат мо фахр ба ифтихор мекунем ва он мани курсие ки дар мешинад ҳамин курсие ки дар давраи зинда буданашон шуданд. ин чизи документалӣ яъне ягон чизи инҷа махсус иҷро карда шуда нест. ва дар ин ҷо ҳолате ки аллакай Садриддин Айнӣ таҷрибаи калон бузург доранд, ман мехостам ки ҳамин давраи ҳар як шахс вақте ки калонсол мешуду бисёр чизҳоро меомӯзад, аллакай нигоҳи вай ба ҳаёт, аллакай ҳамон антропологияи инсон камтар дигар мешавад вақти калонсол. вақте ки ҳамин ҷо бибинем ҳамин синни соли аз ҳама давраи гӯем ки давраи камолоти ин шахс. ҳайкали қаҳрамони халқи тоҷик устод Садриддин Айнӣ дар боғ ки ба номи Садриддин Айнӣ ба истифода доданд. баъдан нимпайкара ё ки ҳайкали шоир Туғрал дар ноҳияи Айнӣ вилояти Суғд ба истифода дода шуд ва боз ҳайкали муҷассамаи яъне хело композитсияи ҷолиби устод Ҷоми ва Навоӣ дар боғи яъне ки Алишери Навоӣ дар шаҳри Душанбе ба истифода дода шуданд. ин гуфтаҳо боиси он аст ки Ғафур Ҷураев байни рассомон яке аз рассомони пешқадам мебошанд.
هر یک چیز وقت و ساعت داشته است. من همچون رسام مونومنتالیست وقتی که در ولایت سوخت نسبتی ساختن مجسمه نقیب خان طغرل سخن رفت و اول چهره اون شخص را باید برقرار کنیم بود که برای اینکه اون رسمی نداشتن از چهره نقیب خان طغرل. این رسم من کشیدم که نقیب خان طغرل همیشه رسمش هست، اما رسم آفریده من که این تصدیق شده از طرف اکادمی علم ها یا وزارت فرهنگ و یا اونجا بین دیگر چهره کمال خوجندی هم اینم مؤلفش من این سال 92 سال بود. انا اکنون همون وقتی که بود اینجا هم رسام و هیکل تراشان و مجسمه سازان پیشنهادی خودشون که دیدن همچون یعنی اسکیس هایی که برای ساختنی وی بود خیلی از طرف کمیته تصدیق شد و این مجسمه نقیب خان طغرل من اجرا کردم. باید یادرس شد که صنعت هیکل‌تراشی که میانی مردم تاجیک تاریخی خیلی قدیمی دارد، مرحله با مرحله رشد می‌یابد. نمونه‌های آثار صنعتی هیکل‌تراشی را امروز در مؤسسه و باغ‌های فرهنگی و دیگر موضع‌های فراغتی زیاد استفاده می‌کنند. این از آن دلالت می‌دهد که اعلان گردیدن سال‌های رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی قلب هیکل‌تراشان را نیز به ایجادکاری دلگرم نمود. آنها توانستند با این هنر زیبا سهم خود را در آبادی هر گوشه وطن گذارند. thank you